Это вот мой отель. Тут идет пока ремонт какой-то. Сейчас заходим. Отель такой старинный, это прям в Манхэттене. Да, как будто Гарри Поттер yaşan gibi. Bunda koyada bassan, netsen. Bunda narsasi tegi. Da liftlari. Oh yeah, exactly. So actually, like, if you can find spots right in like front of the first car, you can just park it there. That's usually Big borongo var yani eski. Notele bir evet. Hello, welcome to the Jane Hotel. Oh, thank you. No problem. Very good hotel. I like it. Glad to hear that. Thank you. Aslında reception. Onda asqışları, neleri, asqışları bir originalden. Can you show me the key? I just to show them. Oh yes. Buna asqışları şunday gına bulay. Kirasan, kitap qoyasan, şasan. Bunday var. Ko'rasiz, bunda o'tin narsasi shulay. Degan bunda barlari bor tag'in. Bek borongo bunday narsa. Bunda barlari, neleri var endi. Mana shunday otel. Oh. Da New York'a keldim. Mana shunday otel balakigina. Arendovaytdim. Chunki New Yorkda butun narsa qiymat, Manhattan'da bu. Tege почти центрында endi. Shunday kichkinagina bo'lma, tualetlar tagida ayrim. Tualetlar heybət. Bunda qarasaq, bunda sayflari bor. Bunda tashmalari bor. Da qo'yilganda bu shumadan. Mana shunday holati bor. Bunda sulgular, полностью sulgu. Da oyat topishkisi da bor hatto. Da so'ngda. Da bir narsa ko'rinmay, New York endi ana temperaturani tushirga ko'targa bo'la. Televizor endi bunda bossam ventilator qo'shiladi. Men bunda o'zimni tega Garri Potter kelib chiqqan ko'k. Bunday obstanovkada. Ну, шулайдаган менин Нью-Йоркта ничек деп айтайын, Нью-Йорктун кароо башына сиздики эndi муну татар тилинде сүйлөшүм келген Нью-Йорк нерсе бар экен. Мен түк максатым эndi мындай келүүнүн. Ол эndi мында ничек кишилер иштей, нерсе иштей, яңа идеялар аларга, идеялар билерге кызык болсак карыйбыз. Башлайбыз. Рахмат. Мына ушундай мата. Bu amerikanский tuvalet bizim otelde bo'lmadi, to'la общий. Ko'rsatasi kelgan tualetlarni Amerikani. O'sha o'rtaga eshik. No, umumtasavvur azrak degani kerak ekan. Mana sular. Samay narsasi dushin anlatasi kelgan. Amerikada duşlar gelmeden bunday gına. То есть шлангалары yok. Bir qaşında шлангалары olmur. Çünki bilim anlayım mesela ekan. Araba bir qatlı oldu endi birinchi topora men вообще işlay olmadim. Bunu qurup hamda bir usuldan tegizlarga kerak. Tege otellerde boshqa ketgan narsa bormi? Men bormi? Bu Amerikadan kelgan, потому что mana boshimni jumishdan juvasini kiysam, da bir chigala yo'qim, shu boshdan keladi. Bizda endi o shlangi bilan juvnasan. Amerikada mana shunday bir minusmi ekan, plusmi ekan endi o, asl bilmayman. Gap shunday. Ana dushlar butun shunday boshqa.
beden ilerlediler. Bunda gel iş narsa var şahinanda. Bu gelle duşin, gelle tenge jonurga, andarasın şampun. Andara to kondisyoner mi sevdin? Şimdi ya bir şaşın andara tegeş. Juvandan sonra şovdan sürtüp devam etip alasın. Evet, Amerika'da şeyi mümkün. Her birisinde bu tuşlar aynı.